Dober dan v Evropskem magazinu. Kupi plastike v naših morjih. Ekološka katastrofa, zaradi katere je Italija že pred 3 leti prepovedala uporabo plastične vrečke. Od 10 tisoč vprašanih državljanov Evropske unije jih 70% tem vrečkam nasprotuje. Pretirana je tudi uporaba plastenk. Zato je spletna televizija Evroparl TV preverila okoljske učinke tega materiala, ki je del našega vsakdana. Cette soupe de déchets se trouve dans la Méditerranée. Mais ce n'est rien par rapport au trash vortex découvert dans le Nord Pacifique dans les années 90. Un tourbillon de déchets sur une superficie de 700 000 à 2 millions de kilomètres carrés, soit 3 à 6 fois la taille de la France. Et pourtant, ce que l'on compare à un continent par sa taille est invisible à l'œil nu malgré ces 3 millions de morceaux de plastique au kilomètre carré. Les microparticules flottent entre deux eaux. Thilo, biologiste marin, a pu le constater par lui-même lors d'une expédition Greenpeace. You can't really explore it from space, for example. You can't see it like the Chinese wall. But if you are there and you dive in the area and you are, say, around 5 meters under the surface in the sea, and you look up in the sunlight, then you see all the colorful sprinkles of the plastic. 90% de ces déchets seraient du plastique, comme ce sac qui, pour aboutir là, a dû parcourir une longue route. Faisant partie du quotidien des consommateurs depuis une 50aine d'années, chaque sac plastique comprend à peu près 2 centilitres de pétrole, et met donc jusqu'à 5 siècles à se désagréger totalement. Bruno a mis en place il y a quelques années Expédition Med. Avec son équipe, il parcourt la Méditerranée pour analyser sa pollution microplastique. Nous l'avons rencontré avant son prochain départ cet été. On est là au cœur d'une pollution qui est sournoise, invisible, parce qu'à l'œil nu, on ne la voit pas vraiment. Et donc, on a l'impression, quand on navigue en Méditerranée, que la mer est toujours aussi belle, aussi bleue, aussi propre. Malheureusement, on est là face à une source de pollution extrêmement importante. Bruno vit en Bretagne, une région connue pour être l'une des plus propres de France. Et pourtant, à peine arrivé sur le ponton, nous croisons un bateau rempli de déchets. Jean-Stéphane est de retour d'une activité organisée pour sensibiliser les employés d'une entreprise au développement durable. On a fait un petit challenge, c'était ceux qui ramenaient des déchets avec la durée de vie la plus longue, plastique, bouteilles. Bon, les cartes téléphoniques, cartes bancaires, c'est une durée de vie très longue, mais on n'en trouve pas trop quand même. Les gens les jettent pas sur les plages. Comme quoi, c'est quand ils veulent. Hein. Ouais, finalement, il faut attention. Allure. Bruno est choqué du résultat de la collecte. 30 personnes en 1 heure ont rempli 8 paniers. Nous rejoignons Philippe, à la tête d'une association qui nettoie les plages du Morbihan en Bretagne. J'imagine que quand il y a beaucoup... Oui. Il y a le bonbon de... Bon, ça c'est tout le monde. Là c'est la plaisance, hein. C'est direct. Ça fait un moment qu'elle est en vrac, hein, cette bouée. Et pour finir, alors là vraiment j'avais jamais vu ça. Le rouleau complet pour faire des poches ostréicoles sous les arbres. Ça c'est utilisé en ostréiculture, ce gant-là. Voilà. Et ça c'est une épave, un morceau d'épave. Aujourd'hui, ils ne ramasseront pas. Bruno se demande même si le nettoyage des déchets sert à quelque chose. Le problème, c'est en amont. Et je pense que c'est peut-être à la source qu'il faut régler le problème. Ouais. Est-ce que c'est pas, en fin de compte, la problématique de la fabrication des plastiques? Le chef d'expédition nous emmène ensuite chez lui pour nous montrer les échantillons récoltés et analysés par le réseau de laboratoires qu'il a tissé. Donc là, on a du polyestyrène, on a des fragments de plastique, on a des écailles de peinture aussi, hein, de bateaux, ça on trouve souvent. Il y a certains endroits où il y a eu des comptages qui ont été faits, on retrouve plus de microplastiques que de plancton. Double danger du plastique en mer, les microparticules peuvent être ingérées par le poisson et les grands morceaux avant décomposition peuvent blesser les animaux. C'est déjà les premiers dégâts conséquents parce qu'on sait qu'environ 1 million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins meurent de ces déchets chaque année. On en a vu l'exemple affreux, là, aussi bien des mammifères marins que des oiseaux marins, que des poissons, que des baleines. Expédition Med reprendra le large cet été pour dresser la carte des microdéchets de la Méditerranée, faire l'état des lieux de cette pollution et ainsi interpeller les autorités.
Pour cette nouvelle expédition, le bateau accueillera pour la première fois des éco-volontaires. Objectif, sensibiliser les gens à l'impact négatif du plastique sur l'environnement. V Evropski uniji letno porabimo 100 milijard vrečk, torej vsak državljan 200 vrečk. Le majhen odstotek jih recikliramo, kar pomeni, da milijarde vrečk končajo na smetiščih ali v evropskih morjih. Takšno onesnaževanje je škodljivo za okolje, morske ekosisteme, živali in zdravje ljudi. Če bi se Krištof Kolumb danes ponovno odpravil na morje, ne bi odkril Amerike, ampak celino plastike. Milijoni vrečk pomešani z drugimi plastičnimi odpadki lebdijo v vodi in sestavljajo velikanske plavajoče plastične lise na vratih Evrope in v vseh oceanih na planetu. Oceani pa niso edino naravno okolje, ki ga je prizadelo kopičenje plastičnih vrečk. Njihov vpliv na nešteto vrst, vključno z našo, je zelo pomemben. But the other thing we're not talking about enough yet is the microlitter. Plastic breaks down into smaller and smaller fragments. It becomes more and more accessible for a lot of wildlife to start eating it. And that goes into the food chain. Vendar pa so te plastične vrečke v mestih tako vsakdanje, da jih na tržnicah ali cestah sploh ne opazimo, preden jih odnese stran in se začnejo nalagati v naravi. Vedenje vsakega potrošnika in lastnika trgovine je bistveni del tega pojava. Nekaj je gotovo. Kar se tiče plastičnih vrečk, ima meščan v svojih rokah tako problem, kot morda tudi rešitev. Da bi to storila, se je Evropska komisija odločila predlagati zakon, ki zavezuje države članice, da postavijo lastne strategije. Zakaj se ne bi zgledovali pri Ircih, ki so leta 2002 uvedli posebno dajatev na plastične vrečke za enkratno uporabo? Zadostovala je samo cena na vrečki. A tax is something that lasts forever. A levy is a charge that over a period of time could evaporate and wane into a nil point. So long as you keep purchasing the bag, there will be a levy in existence. So long as you continue to reduce your usage of the bag, the levy will vanish. The money that's raised from the tax goes into something called the Environment Fund. And that fund is used mainly for two purposes: to fund waste infrastructure and also to fund environmental research. So the tax is probably one of the fewest taxes in the world that are actually popular with the taxpayers. Karin je mednarodna koordinatorica nevladne organizacije Coastwatch. Zadnjih 25 let proučuje vrste onesnaženja, ki prizadenejo obale Irske. And that is an egg case of a skate, which is beautiful. And here, yeah, you find these tiny bits of plastic everywhere. So the first thing these baby fish see would actually be little bits of plastic. Something which we have to stop. Raziskavo je opravila na plaži v Wexfordu, kjer so skale podobne človeškemu obrazu, ki gleda na odprto morje. Podobna spremljanja in nadzori se izvajajo še v 23 drugih državah članicah Evropske unije. Zaradi tega je lahko opazovala učinkovitost dajatve na tem področju. Plastične vrečke za enkratno uporabo so z irskih plaž praktično izginile. In 2000, the average was around 19 plastic bags per 500 meters. It's now 2.
very, very good compared to Mediterranean countries where it has remained high because there's no tax. Potrošniki in trgovci so pod nadzorom, da se ugotovi, ali se davek na vrečke pravilno zaračunava. I'm about to go to a small shop in a small rural village. And I'm going to walk in unannounced and see if they charge me the correct charge for a plastic bag. And just to let you know that you have passed with flying colours. Okay. All right? Thank you very much. Thank you. Od vpeljave dajatve na Irskem se je poraba plastičnih vrečk za enkratno uporabo zmanjšala z 328 vrečk na prebivalca letno na samo 18. Skoraj 95% zmanjšanje. So people went to this bag rather than the single-use plastic bag virtually overnight. Whether the Irish experience is transportable depends, I think, very, very much on the culture of the individual member states. So I think it'll vary. Some will go a different route. Pred približno 10 leti so se druge evropske države problema plastičnih vrečk za enkratno uporabo lotile drugače. Niso uvajale davkov, odločile so se za druge strategije. V Luksemburgu, na primer, so vsem trgovinam po državi isti dan za isto ceno dobavili identične plastične vrečke za večkratno uporabo brez logotipa. Posledično se je uporaba plastičnih vrečk za enkratno uporabo takoj zmanjšala za 90%. Il fallait quelqu'un qui commence. Celui qui est le premier à retirer les sacs à usage unique, ou bien qui les rend même payants, il est sûr qu'il va perdre des clients qui vont partir alors à la concurrence. Vendar pa je v Luksemburgu podjetje, ki se ukvarja s pakiranjem za velike in majhne trgovine. Prevzelo je tudi dobavo plastičnih vrečk za večkratno uporabo in je sodelovalo pri njihovi nacionalni uvedbi. V Luksemburgu imajo vrečke tudi logotip, na katerem piše, da se jih ob izrabi lahko vrne trgovcu, stranka pa ponovo dobila brezplačno. Strategija je državi prislužila nagrado Evropske unije za učinkovitost in izvirnost. Danes je okoljski vpliv plastičnih vrečk za enkratno uporabo skrb v vseh državah članicah. Bolgarija je trenutno ena večjih porabnic teh vrečk v Evropi. Vsak prebivalec namreč letno porabi 438 vrečk. Z drugimi besedami, treba je še veliko postoriti. Stojan Jotov je strokovnjak za spremljanje in nadzor biotske raznovrstnosti. Po veliki pomladni čistilni akciji, ki jo tradicionalno izvedejo v Bolgariji, je zdaj pri strugi reke, ki prečka Sofijo. Njegove ugotovitve razkrivajo veliko. You see, the garbage is again accumulating, even though a few months ago it was maybe above my head, a very, very polluted place. But you see, even after the cleaning, the garbage is accumulating again. Zato je nujno spremeniti vedenje potrošnikov. Stojan Jotov uporablja naravni rezervat Jotoha kot merilno palico za merjenje obsega škode. For example, plastic bags which contain food attract animals like bears, which we have here in the park. So this is increasing the possibility of contacts and of attacks. Why not? I mean, even attacks from bears to people. Ta nadzornika, ki jo je imenovala bolgarska vlada, sta znak, da se stvari spreminjajo. Redno hodita v vele blagovnice preverjati vrste vrečk, ki jih dobavljajo. Če niso dovolj trpežne za ponovno uporabo, jih obdavčijo. Bulgaria also wants to face the problem with single-use plastic bags. In fact, we have already started. Of course, as the other member states, we have made already our first steps and we intend to go further. Da bi v državah članicah omejila porabo plastičnih vrečk za enkratno uporabo, je Evropska komisija pripravila zakonodajni predlog. Po njem morajo države članice sprejeti ukrepe za zmanjševanje porabe lahkih plastičnih vrečk, razširja pa se tudi razpon orodij, ki so jim v ta namen na voljo. Everything will depend on the level of ambition of member states.
Now member states will have a broader range of instruments available. They will be allowed to implement marketing restrictions, including bans. And this is an essential aspect in the proposal. It means that environmental protection prevails over internal market objectives. Now it is up to member states to take effective action and to be ambitious. To je bila oddaja Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.